សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Admin Han Official ម្ដងទៀតហើយហើយរឿងរ៉ាវថ្ងៃនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រិយមិត្តយើងម្នាក់ដែលគាត់បានចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ដែលឈឺចាប់មែនទែនហើយវាជារឿងមួយដែលពិបាកក្នុងការទប់អារម្មណ៍ហើយក៏វាមិននឹកស្មានថារឿងហ្នឹងវាកើតឡើងទៅលើគាត់អីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់ប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺខ្ញុំទទួលបានពីប្អូនស្រីខ្ញុំហៅគាត់ថាប្អូនចុះដោយសារឥឡូវហ្នឹងគាត់អាយុខ្ទង់ប្រហែលជា23 24ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថារឿងរ៉ាវរបស់គាត់នេះគឺវាជារឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលបំផុតប៉ុន្តែបែរជាវាជារឿងដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ដែលមិននឹកស្មានថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកធ្វើរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីដំណើរដើមតងដែលប្អូនស្រីគាត់បានចែកម្លែកហើយខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាសៃយ៉ាចុះណាដោយសារតែគាត់អត់បញ្ចេញឈ្មោះទេអញ្ចឹងសៃយ៉ាគាត់បាននិយាយថាគាត់ជាកូនអ្នកខេត្តមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលាក់ខេត្តចុះកុំឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះខេត្តអីដោយគាត់ឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញមកធ្វើការរោងចក្រនៅអំឡុងពេលដែលគាត់មានអាយុខ្ទង់ប្រហែលជា17ទៅ18ឆ្នាំនឹងឯងអញ្ចឹងអំឡុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏មានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលធ្វើការរោងចក្រជាមួយនឹងសៃយ៉ាដែរដោយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ហ្នឹងពីដើមឡើយគាត់ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលជាមួយនឹងសៃយ៉ាគាត់មានគ្នា3នាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការរោងចក្រមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយរោងចក្រមួយហ្នឹងគឺនៅម្ដុំនឹងបែកចានអញ្ចឹងសៃយ៉ាគាត់ថាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំហៅថាមិត្តភ័ក្តិកចុះមិត្តភ័ក្តិកហ្នឹងAចុះនឹង A ស្រួលใจជាងមិត្តភ័ក្តិ A ហ្នឹងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិ B ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងវាមានបញ្ហាដោយសារតែធម្មតាមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលមួយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាតែងតែមានការគេហៅថាចានក្នុងរាវវាគង់តកិច្ចអីចឹងណាតាំងពីដើមមកគឺសៃយ៉ាគាត់ថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ A និង B ហ្នឹងគឺស្និទ្ធស្នាលណានិយាយមានរឿងអីលាក់ក្នុងចិត្តអីក៏និយាយជាមួយគ្នាបានដែរហើយក៏ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានអ្នកណាដែលលាក់គ្នាអីទេគឺដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាអតចរិតមិនថាទាំងការនិយាយស្ដីមិនថាទាំងចំណងចំណូលចិត្តអីទេគឺស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាអំឡុងពេលដែលគាត់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺគាត់សង្កត់ថាដូចជាបងប្អូនបកើតនឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយបាននិយាយពីរឿងរ៉ាវគេហៅថាស្នេហាវិញគឺពួកគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺគាត់យល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ដែលមានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្តិគាត់ម្នាក់មិត្តភ័ក្តិ B ណាគឺគាត់នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេតាំងពីគាត់ខូចចិត្តរឿងសង្សាររបស់គាត់ព្រោះពេលហ្នឹងគាត់មានសង្សារដែរប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាសៃយ៉ាហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ A ហ្នឹងអត់ទាន់មានសង្សារទេមានតែ B ទេដែលគាត់មានសង្សារអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារគាត់មានបញ្ហាមួយសង្សារអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពឬក៏អារម្មណ៍របស់គាត់តែងតែជះមកលើសៃយ៉ាជះមកលើ A អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកកម្មកោសគ្នាដោយ B ហ្នឹងគាត់ចេះតែរោរឿងគាត់ចេះតែនិយាយឲ្យការងារអីក៏គាត់អត់ធ្វើដែរធម្មតានៅក្នុងបន្ទប់ជួលគាត់ថាយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាសម្អាតអីចឹងណាទាំងតែកន្លងមកគឺជួយគ្នាស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែតាំងពីពេលមានបញ្ហានឹងមកគឺ B ហ្នឹងគាត់មិនដែលជួយធ្វើការងារអីទាំងអស់ហើយចូលបន្ទប់ទឹកចូលអីហ្នឹងពេលខ្លះទៅគាត់ទៅជាមិនសម្អាតលក្ខណៈថាមើលទៅគឺមិនកខ្វក់ហ្មងអញ្ចឹងធម្មតាមិត្តភ័ក្តិគាត់ចេះតណែនាំគ្នាទៅគាត់ថាអើយកុំព្រោះតែរឿងមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងយើងទៅជាគេហៅថាមនុស្សដែលបាត់បង់ខ្លួនឯងណា
chẳng xảy ra cái đồ gì ấy nó có quạt chạy ta chui này nuông chui phèp kia tới thầm mà đôi bàn giấy chẳng bị đào mau cứ quạt miền hướng ấy còn đái lẹ kia thì còn giấy thoáng thoáng một khi tôi bên tấm màu bàn tay nó bị nó có tháp lại mà bị nó cứ quạt ăn giấy ở đây thì hái bị la tới có miền lắm tha quạt tới chỉ prai chợ đất thoáng tha cái giấy đây bà quạt cứ cầm rùa cầm rời quạt ăn miền vô tha chỉ mất phẹ nữa khi này nôm ấy chẳng tư mà tối nó cứ phở bị tháng anh ăn khóเลยanh ăn khóเลยtrong vậy ấy giấy tơ anh ăn khóเลยgiấy trắng á anh ăn trong thử ấy được đó bây chẳng có tha mất phẹ bà quát đôi chỉ mà nước thử bơ thử ấy cái chẳng và tái mua hai mua đầy mất phẹ bà quát tới gì chẳng cứ được xa tại quát khâu chất nâng mà nước phòng mà nè đầy cái thua ca chia từ con lan nè bạc lan đặc tầm ninh đặc ấy chẳng á chẳng được tha cái nó smart tốt bằng bộ này có tha cái bàn khuôn bàn pran chẳng tới cái bọ cái đọt đay ấy chẳng á hay tăng bị đá vậy tới xì mấy xì giá không thôi xì giá có phép đây có tha một lần tẹt tôm nước phồng này nó ngồi mưa cũng có tha từ con lan thì lương giấy to to cái nía đấy na bông bồn tha từ con lan sao là mình thò mà ra đấy sao là xa va chẳng á tại anh ấy ta mà vậy đây còn lương cái giấy to to cái nía đây thế chẳng hay nó về đây bi nữa à quạt tẹt tôm cho mui bờ rong mẹ nó cứ xì giá có tay tại nay nuông phép thắng mới cái tầm thở giặt cái bao cái ấy chứ nè bàn tay bi nó có thà khi là on á cái sầm đấy ai cái chơi take care quạt cái chơi ấy chẳng từ anh chẳng thua ai bi nó quạt admin đập vì mất phẹ thì hay tập bên trong khỏi cái bao cái mà tôi cái ban của chị chẳng tới cái tơ ba tơ hay cái roll này anh chơi cho cái bắt tù xong cái block cái ấy trao chẳng từ đập bên chẳng tới à bi nó còn khô chất khô ấy chẳng á nè nó ngày nó chỉ mua là hai đài thua ai bi nó còn mua mau cứ rô riêng mùi mất phẹ ấy che cầm hăng từ lưng mất phẹ ấy chẳng từ chẳng à xếp tay miếng ngày mùi xảy giá có tha bi nó cứ quạt chul mình nè chul là cái tha quạt ở thưa được hay tập pe đào máu bài á cứ máu coi hộp bài một kỳ hay tập pe chẳng à hộp bài hay lối cơ mình tranh ấy cơ mình tranh này mình che chui chứ mà hộp kia khả ấy cơ mình bao vậy đó ấy có thưa này nơi được không mà tụng nó hay đây cho tủ sắp đây sao chấm hiếng thơm tăng thơm lưỡi chẳng tư hay mà rối của mình tranh này tập pe chẳng có tha quát thua mặt bàn đây pe làm một phẹ nơi một khi hai cứ thua rất thưa pe chẳng quát chơi tận giấy mình thay quát sắp quát khăng một phẹ tê có thang dừng khoa ấy mới được phò lo cho chơn dừng cùng sơ từ đau tờ lương mình nâng bờ mình nâng kia mình oi đầm lại dương kia mới khơi lại dương tê dương cùng sơ khoa cùng từ suy chấp được sao từ bờ mình nâng bọc tiền này nhớ nè còn tái chẳng na cái đòi bi nó có tháng cái nơi sờ lanh mình nâng hay đây ban mình nâng từ trao quát hay đây ban chỉ quát con lo và pan nâng hao nó pe chẳng thời giá quát có bị anh chạy đài còn tái ngày muối nó quát tha ông mấy thời gian anh đứa có anh thấy còn dây hiện à của đáp với nó thằng nào một phẹ na mấy ban niên anh chơi tư nơi này nhầm vậy chứ bảo là có sạp pe mấy ở phòng chui tranh lôi một phẹ đấy còn dây lên sao khai khan chẳng á chui tranh lại một hộp lại khai thì ấy pe chẳng tứ xếp tay bị nó có quặn vậy thằng trẻ anh mẹ làm ấy thế mẹ làm trong này ấy thế dây chẳng rồi pe tới không mong không ai không xảy ra nó tha xảy ra nó ai nó kia cái bông tập bạ chặt thôi một phẹ bạ chặt thôi mà nom kia mà chuồn bật thay mà nom kia mà bật đỡ mà xây oi ấy chẳng tao không quật hay mình thấm tại bên năng ti tham được đa phẹ mất phẹ xây nè squat nè xây tha nó pe đại khuôn ai nó lẹ khuôn mất phẹ nó pe đại cái hai ta khuôn ai lẹ đau chấm nói xấu nữa nè nó mất phẹ nom kia chuồn ấy chẳng từ hay quạt tha tập bốn quạt ban đăng thì thà hướng một phép bạc quạt bi đang đa từ giấy chẳng tập bay bò miên khỏi máu tới bàn quạt đăng hay quạt có mà xu nom to món xu nom bi nữa thà lấy mấy ban chia đa từ giấy phép kia chẳng miên từ giấy phép kia chẳng thì chẳng nè đó tập bốn bạn sai thà ban giấy tê tập quạt xu bị đôi tới ban phép thì thà bữa anh giấy mà nhà bên trong mền lấy anh pong bà ai bạn chẳng nèต่อไปนู้นถ้าชลูกนี่ครั้งอ่ะใ
ហើយពេលហ្នឹងB គាត់ថាអញលេងនៅជាមួយហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ B ហ្នឹងគាត់ក៏លេងនៅនឹងមែនប៉ុន្តែអត់ទៅណាឆ្ងាយទេអាបន្ទប់ដែលនៅជាប់គាត់ហ្នឹងគេចាញ់ដល់ចាញ់ទៅគាត់ហ្នឹងក៏គាត់គិតប្រហែលជា B ហ្នឹងគាត់រៀបកម្រងយូរហើយតែគាត់នឹងចាំមើលដល់ពេលបន្ទប់គេចាញ់ហ្នឹងមិនគាត់និយាយភាសាហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងណាដើម្បីទៅថាពេលដែលគេចាញ់ពុបយើងមានកន្លែងនៅបណ្ដោយដល់ពេលអញ្ចឹងB ហ្នឹងក៏អត់ទៅណាឆ្ងាយទេគាត់ហ្នឹងក៏មកស្នាក់នៅបន្ទប់ជាប់ជាមួយនឹងសៃយ៉ានឹងឯងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសៃយ៉ាគាត់រៀងគិតដែរគាត់ថាទៅណាឆ្ងាយមិនទៅមកនៅក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងតែគាត់ថាមិនមែនស្អប់មិត្តភក្តិឬក៏អីមិត្តភក្តិទេតែគាត់ឆ្ងល់តែបើជ្រុលអញ្ចឹងហើយក៏មិនទៅឆ្ងាយហ្មងទៅតែពេលហ្នឹងគឺអត់ទេនៅនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគេចេញពីធ្វើការមកគឺមិនមើលមុខចាក់សោចូលបន្ទប់អីរៀងខ្លួនមិននិយាយមិនស្ដីដូចជាសត្រូវនឹងគ្នាពីជាតិណាមកអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់ថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏មិនចង់ទៅមានបញ្ហាសម្ដីអីជាមួយគ្នាដែររហូតដល់គាត់ថាមានថ្ងៃមួយរំលងទៅប្រហែលជា 2-3 ខែសៃយ៉ាហ្នឹងគាត់ក៏បានស្គាល់បរិសម្នាក់ដោយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការខាងផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្នែក delivery ណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺគេជាបរិសដែលតស៊ូនិយាយទៅតាក់ទងគ្នាស្គាល់គ្នាគេមានម្ដាយគេនឹងជាស្ត្រីមេម៉ាយទេហើយនិយាយទៅគាត់តាក់ទងគ្នាល្អមែនតើហើយគាត់ថារហូតដល់គាត់ស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលគាត់ជា delivery អ្នកដឹកជញ្ជូននឹងឯងរហូតដល់បរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺពេលខ្លះទៅគាត់ខំប្រឹងរលុយទាំងជប់ទាំងថ្ងៃហើយចេះសន្សំលុយចេះអីហ្នឹងទៅជួយម្ដាយជួយអីចឹងណាហើយសៃយ៉ានេះគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តណាស់មនុស្សប្រុសណាដែលចេះតស៊ូចេះជួយម្ដាយចេះដឹងគុណម្ដាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ចេះតែអាណិតផងអីពេលខ្លះទៅគាត់នឹងធ្វើម្ហូបធ្វើអីចឹងទៅគាត់វិចខ្ចប់អីចឹងទៅឲ្យម្នាក់ប្រុសនឹងមកអីចឹងទៅឲ្យគេមកយកម្ហូបយកអីចឹងណាតែគឺអត់មានមកស្នាក់នៅអីជាមួយគ្នាទេរហូតដល់គាត់តំណាក់តំណងគ្នាបានប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះឆ្នាំស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយ B សំទុក A ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់សៃយ៉ាហ្នឹងគាត់ក៏និយាយគាត់ថាឥឡូវយើងមានកម្មវិធីអីជួបជុំគ្នាថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងណាហៅម្នាក់ប្រុសនឹងមកផងដើម្បីឲ្យម្នាក់ប្រុសហ្នឹងដូចថាយើងតំណាក់តំណងគ្នាឲ្យមកហូបជុកជុំគ្នាអីចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនោះគឺមែនបរិសម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់មកមែនដល់ពេលមកដល់អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ហូបចុកអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ B ហ្នឹងគេអត់មានមកចូលរួមទេគេនៅសង្ងំក្នុងបន្ទប់គេអីចឹងទៅស្ងាត់ស្ងៀមអីតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅរហូតដល់សៃយ៉ាហើយនឹងបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏នៅតែតំណាក់តំណងគ្នាតាមធម្មតាទៅវិញទៅមកបែបលក្ខណៈថាយូរទៅគាត់ដឹងចិត្តគ្នាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាបានមួយរយៈក្រោយមកស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែដូចថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់មកពីពេលណាអីពេលណីទេគាត់ហ្នឹងក៏មកលក្ខណៈថាដូចអាហ្នឹងពេលហ្នឹងសៃយ៉ាក៏អត់ដឹងទេអត់ដឹងថាតើបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់គេហៅថាចេះធ្វើអីឬក៏តាក់ទងអីទេគាត់អត់ដឹងទេតែថ្ងៃមួយស្រាប់តែគាត់ថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងស្រាប់តែចម្លែកត្រង់ថាគាត់គឺដឹងតែអាសាមកនេះហ្មងអាសាមកលេងផ្ទះរបស់សៃយ៉ាអញ្ចឹងណាតែសៃយ៉ាគាត់ពេលខ្លះគាត់នៅទេពេលខ្លះពេលដែលមកពីធ្វើការហ្នឹងគាត់ឃើញបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់នៅមុខបន្ទប់នៅអីបន្ទប់ជួលរបស់គាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានចិត្តឆ្ងល់ដែរហើយពេលខ្លះទៀតគាត់ថាគាត់សួរបរិសម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់ឈ្មោះឲ្យថាកោចនឹងដាក់ឈ្មោះកោចថាគាត់សួរកោហ្នឹងថាចេះហេតុអីបានជាអាសាមកនៅនឹងមកអីចឹងណាហើយមកឈរនៅមុខបន្ទប់នៅមុខអីចឹងទៅទាំងដែលគាត់ថាពេលខ្លះទៅកោហ្នឹងគាត់រវល់ដឹកជញ្ជូនដឹកអីចឹងណាតែកោហ្នឹងគាត់ថាគាត់មកចាំមកអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចេះពេលខ្លះទៅគាត់មកចឹងទៅគាត់ឃើញ B ហ្នឹងគាត់អត់ទៅធ្វើការទេហើយពេលដែលគាត់ដូរបន្ទប់ដូរអីហ្នឹង B ក៏គាត់សម្រាប់លេងធ្វើការរោងចក្រដែរតាមឲ្យគាត់ខូចចិត្តមកណាហើយគាត់ក៏ដូររោងចក្រទៅធ្វើការកន្លែងរោងចក្រផ្សេងហ្នឹងទៅតែមួយរយៈក្រោយហ្នឹងគឺមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេ B ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅធ្វើការមិនដឹងថាគាត់ទៅធ្វើការរោងចក្រថ្មី
គេយកឬក៏មិនអត់ដឹងទេគាត់មិនដែលសួរនាំគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងសង្ស័យមានអារម្មណ៍ថាប្លែកដែរថាហេតុអីបានជាកោដែលជាសង្សាររបស់គាត់នេះអាសាមកពេលខ្លះគាត់មកទៅឃើញកោនឹងគាត់នៅមុខបន្ទប់នៅអីចឹងទៅតែពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថានិយាយទៅបែបញៀនមនុស្សស្រីណាបងប្អូនថាឆ្ងល់ថាតិចលោកោនឹងគាត់មានអីជាមួយនឹងប៊ីអញ្ចឹងទៅតែគាត់ថាវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍វាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែប៊ីនឹងគេប្រហែលជាមិនចង់អញ្ញាញ៉ៃអីជាមួយអីចឹងណាអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់ថាមករយៈក្រោយមកទៀតគាត់ចម្លែកឃើញថាសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងពីមុនអត់យប់ឡើងសង្សាររបស់គាត់តែងតែឆាតតែងតែខលអីមកសួរគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមករយៈក្រោយហ្នឹងគាត់ថាសង្សាររបស់គាត់គឺអត់ដែលឆាតអត់ដែលខលអីទេទៅពេលគាត់ទេទៅគាត់ឆាតទៅគឺអត់ដែលតបមកវិញអត់ដែល reply មកវិញទេហើយគាត់ឆ្ងល់មែនតើហើយអ្វីដែលគាត់ថាចម្លែកមួយទៀតគាត់សង្កេតឃើញថា B ឲ្យតែពេលម៉ោងប្រហែលជា7 8យប់អីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់សោទ្វារមានន័យថាគាត់ចាញ់ទៅក្រៅហើយគាត់ចាក់សោក្រៅក្រឹបគាត់ចាញ់ទៅហើយគេតែងខ្លួនឡើងស្អាតគេតែងអីចឹងណាពេលខ្លះស្រីយ៉ាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់ថាអូប្រហែលជាគេមានសង្សារថ្មីឬក៏អីគេទៅដើរលេងឬក៏គេទៅធ្វើការអីអត់ដឹងទេពីព្រោះមនុស្សគេហៅថាមានបញ្ហាគ្នាចឹងគឺមុខអត់មើលគេហៅថាមិនមើលគ្នាណាហ្នឹងហើយនៅបន្ទប់ជាប់គ្នាហ្នឹងបងប្អូននិយាយទៅវាចម្លែកដែរដល់ពេលអញ្ចឹងស្រីយ៉ាគាត់មិនដឹងទេកាលហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាជាអីទេប៉ុន្តែគាត់ចម្លែកជាងគេគឺសង្សាររបស់គាត់ថាហេតុអីបានសង្សាររបស់គាត់រៀងប្លែកអញ្ចឹងរហូតដល់បានប្រហែលជាខ្ទង់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យក្រោយមកគាត់ថាមានថ្ងៃមួយគាត់ឃើញម៉ូតូសង្សាររបស់គាត់កោហ្នឹងគឺគេមកហ្នឹងលក្ខណៈគេចតម៉ូតូនៅខាងមុខបន្ទប់ជួលហើយខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់បងប្អូនថាបន្ទប់ជួលគេនៅជាន់ទី2ព្រោះផ្ទះជួលហ្នឹងមាន2ជាន់ណាហ្នឹងហើយដល់ពេលគេចតជាន់ម៉ូតូនៅជាន់ក្រោមហ្នឹងទេប៉ុន្តែពេលដែលសញ្ញាគាត់មកពីធ្វើការវិញហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងដោយសារគាត់មកលឿនដោយសារគាត់អត់ស្រួលខ្លួនហើយគាត់រៀងញាក់ភ្នែកអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចមានរឿងអីអញ្ចឹងគាត់សុំមេមកមុន1ម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់មកគាត់ឃើញនៅម៉ូតូកោហ្នឹងតែគាត់គិតថាប្រហែលជាកោឡើងទៅជាន់លើនៅចាំមុខបន្ទប់ជួលរបស់គាត់ហើយតែដល់ពេលគាត់ឡើងមកដល់លើបងប្អូនគាត់ថាអត់មានឃើញទេអត់មានឃើញបើជើងហើយក៏អត់មានឃើញកោនឹងដែរតែគាត់ពេលហ្នឹងគាត់សង្កេតឃើញថាបន្ទប់របស់ B នេះគឺគាត់ចាក់សោខាងក្នុងមានន័យថាអត់មានចាក់សោខាងក្រៅទេអញ្ចឹងមានន័យថា B នេះគាត់នៅក្នុងបន្ទប់តែអ្វីដែលគាត់ថាគាត់មិនបានជាដំបូងឡើយអត់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏អត់បានជាគិតដល់ចំណុចហ្នឹងដែរគាត់ថាអំឡុងពេលដែលគាត់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហ្នឹងធម្មតាបន្ទប់ជួវាមិននៅជាប់ម្ចាំងគ្នាហើយបើសិនជាយើងនិយាយមុំគាត់ថាបន្ទប់គាត់គឺលឺតែតើតែយើងនិយាយខ្លាំងឬក៏ស្រែកយើងខ្លាំងឯងបានលឺដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ចម្លែកគាត់លឺសំឡេងមនុស្សលឺសំឡេង B ហ្នឹងគាត់ស្រែកស្មាតោហ្នឹងគាត់ថាមិនមែនស្រែកអីគាត់ធ្ងោតែពេលអញ្ចឹងសញ្ញាគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាចំប្រហែលជាគាត់ថា B ហ្នឹងគាត់មានសង្សារថ្មីអីចឹងណាគាត់មានអ្នកណាអីចឹងទៅឬក៏កើអីចឹងទៅគាត់គិតថាអញ្ចឹងតែគាត់ចម្លែកដែរពេលហ្នឹងគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺគាត់របៀបថាគាត់ចាក់សោចូលក្នុងនឹងហើយគាត់ក៏រៀបចំកៅអៅមានថាគាត់ផ្លាស់កៅអៅណាគាត់បង្រងចេញទៅរកមើលកោដែលជាសង្សាររបស់គាត់ឆ្ងល់ថានៅណាតែពេលហ្នឹងគាត់ថប់ពេលដោយសារគាត់ពេលអាយរឿងរឹបទៅធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ថាផ្លាស់កៅអៅហើយគាត់ទៅរកមើលតែនៅពេលដែលគាត់ចេញមកពឹបគាត់ជាងឆ្ងល់រឿងសង្ស័យគាត់ក៏សុកគេហៅថាផ្ទៀងតាជាគាត់តែអាកន្លែងមុខបន្ទប់របស់ B ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់លឺសំឡេងដូចមនុស្ស2នាក់កំពុងតែធ្វើអីមិនដឹងទេលក្ខណៈលឺសំឡេងឲ្យសំខាន់ B ហ្នឹងស្រែកលឺមែនតែធ្ងោដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ជាឆ្ងល់ថាចំហើយចំស្អី B ហ្នឹងក៏ធ្វើអីមួយអ្នកណាអញ្ចឹងណាគាត់ថាតិចលោសង្សាររបស់គាត់ព្រោះឯម៉ូតូសង្សាររបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មិនហ៊ានណាមិនហ៊ានទៅថាស្រែកថាគេដែរដោយសារយើងវាអត់ច្បាស់ថាអ្នកណាព្រោះឯបើជើងអត់មាននៅខាងក្រៅទេបើជើងនៅខាងក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់មានឃើញបើជើងអីទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ជាឆ្ងល់ថាមានអ្នកណា
bơ mà tấu xong xa bà quạt nâng một nâng thấy cho mình là nà kì đọc bê hao sẽ tập ba mà sẵn tu sẽ tại quạt nó cho một tục chu bà quạt nó còn cho lại một tục nâng có chọn đơn thà chả mơ mà sẵn tu tiếp bị nà kì chứ nè sẽ tại có tha bê đại ba mà sẵn tu quạt khơi bì nó cái bạc thủy hỏi mà tấu á cái po ở cái tròn pông cái tròn pông cái sai hỏi cái đào màu nhận tứ cái ớt mất cái lấy khơi dày da tập cái lấy khơi dày giá cái sào chẳng thấy cái có đa châu được tục bình tại cái admin bắt thuê để mình cái ba cái lưới thuê trao nhắn này mong bồn tập cái chân tới sẽ tại ba mà sân tu có trẻ ngon tha chồng dày giá nữa sân tu bí nữa cái thứ mùi là cái thứ ấy mùi cái chứ nè có châu được không một plate đặc biệt có châu không một plate sẽ có tha có khơi song xa bà con nó song xa bà con này lại mà tàu nó đặc biệt chúng tới có chuyện ngon thắng có tranh anh ấy cái lấy đi xong tôi ôn nhầm vô ôn tịch trong gì tha bây đây xảy ra có châu không mà plate đắng cứ có tranh mà vinh mình đây có tranh mà ăn mưa vinh chẳng á đặc biệt có tranh mà ăn mưa vinh cứ quát cái lấy khơi như cho anh khổ cái khơi cầu nó còn đỡ cho anh khổ bên nông tiền được lại mà tàu đặc biệt những quạt ngon đặc biệt chẳng là xẹp tài bí những cái tranh mà khảo với người thắng ui làm lo mà tôi nó vậy bị hiện sự chứ nâng tay nhưng anh vậy lại nó này cái hai mình đưa ra ôi làm lo làm phơ với chẳng nè đặc biệt chẳng tới xảy giá quạt lư chẳng quạt chật cất mong cái thà và có chi cầu nó miền ấy muốn bị chẳng mong quạt cất không chật đấy nè ta toàn vậy đặc biệt hỏi ban quạt cái lấy khơi nhưng tới ban khơi cấu cái làng mà mình cái làng vẫn cái người mà chẳng người mà thả ông ấy mau pin cả đặc biệt chẳng tới xảy giá con thưa toàn đằng này gì cái tháng quạt tâm một đau mánh nái tê rồi chẳng tới con có xua từ căn cầu nó tháng bọn anh mà đo pin cả cái tháng tâm một đau mánh chi một đau mánh đặc biệt chẳng tới xảy giá con tha con điện vậy tròn này cái tha chắc bảy tâm một đau mánh như chẳng rồi chẳng tới có cầu này cái tháng bon sông châu tụp phong màn ở chẳng nè đặc biệt chẳng tới xảy giá nó con cái tháng ở châu màu đặc biệt châu màu chẳng tới cầu nó có thàn tre cái tháng có tâm một đau mánh tí hái có tha cái lon máu quạt màu môn chẳng tới có tha cầm oi bạc rung trăm mà chẳng nè chẳng còn mưa màu mưa ấy còn đăng tha màu bản đắng cứ xảy ra còn một đo này chẳng từ chẳng mình tha xảy giá có tranh mong phèm ui thó nè cái tranh mong phèm chạy đai nó cứ câu con màu mỏng buồn con màu muôn mà máu này bàn tay cứ còn cả họ xảy ra tha có tâm ở đâu mạnh thì chứ mình tha mà màu nó cứ xảy ra con cất đắng này cái tha mà màu nó cứ câu nó có hai gì miền ấy cho muốn được biនឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សួរហ្មងគាត់សួរថាបងឯងនិយាយប្រាប់អូនហ្នឹងបាយប្រាប់ត្រង់អត់ឬក៏បាយក៏ហៅអូនព្រោះមិញអូនមកអូនឃើញម៉ូតូបងឯងនៅនឹងពេលដែលអូនមកដល់គឺឃើញម៉ូតូបងឯងចតនៅនឹងចោលហ្មងអញ្ចឹងអូនឯងបងឯងប្រាប់អូនទៅត្រង់មកបងឯងមកនឹងមកមិញទៅណាហើយធ្វើអីខ្លះមួយណាគេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកូថាអត់ទេបងទៅមកដល់តាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសញ្ញាគាត់ថាបើបងឯងមិននិយាយត្រង់ទេយើងបែកគ្នាទៅដល់ពេលអញ្ចឹងស្រាប់តែបានបន្តិចណាកំពុងនិយាយគ្នាហ្នឹងទ្វាបត់គាត់បើកឯងគាត់បិទទ្វាស្រាប់តែប៊ីហ្នឹងគេដើរមកអញ្ចឹងទៅគេស្រែកថាអូយមិញនិយាយពីថាអារម្មណ៍ល្អដល់ហើយឆ្ងាញ់ហ្មងស្មានទោះណាគាត់និយាយអញ្ចឹងតែពេលសញ្ញាគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងថាប៊ីនឹងប្រកាសជាឌឺគាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែកោគាត់ថាអត់ទេអូនអត់ទេបងទៅម្ដងមិញទេបងនិយាយមែនតើអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងស្រាប់តែសញ្ញាក៏គាត់ថាឥឡូវបើឯងចេញទៅក្រៅសិនទៅបើចេញទៅក្រៅសិនទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏កូនក៏គាត់ចេញទៅក្រៅដល់គាត់ចេញទៅក្រៅពឹបគាត់បិទទ្វារគ្រាំងពេលគាត់ខឹងដែរខឹងសង្សារប្រកួតណាគាត់បិទទ្វារគ្រាំងគាត់ចាក់លើកថាមិនបាច់មកទេគាត់ថាមនុស្សកូនហ្នឹងគឺគាត់អត់ស្មោះត្រង់អត់អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកូនគាត់ថាគាត់ស្បត់គាត់អីគាត់ថាគាត់បានទៅធ្វើអីគាត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេដល់អញ្ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែសញ្ញាហ្នឹងក៏អត់ជឿទេគាត់និយាយថាគ្រប់យ៉ាងគឺគាត់ដឹងហើយចរិតកូនហ្នឹងគឺខកគាត់អីចឹងទៅធ្វើអីជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងទៅណាថាបើស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងស្រឡាញ់អីទៅយកម្នាក់នឹងអីចឹងទៅដល់ពេលបានមកសន្ទុះក្រោយមកក៏ស្រាប់តែលឺប៊ីហ្នឹងក៏គេស្រែកគេថាចេ
គេថាគេនៅតែនេះគេស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសណាដែលចេះតស៊ូអីណានៃចឹងទៅណាគេនិយាយលក្ខណៈនិយាយឌឺបងប្អូនលក្ខណៈឌឺចឹងណាដល់ពេលសញ្ញាគាត់លឺជគាត់ឈឺចិត្តមែនតើគាត់ថាមិនគួរណាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ B ហ្នឹងគឺចរិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងសោះគាត់មិនដឹងថាមកពី B ហ្នឹងគាត់គុំគាត់ពីពេលណាឬក៏អីអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគឺនិយាយមកលក្ខណៈថាឌឺដងគាត់រហូតតែគាត់អត់ចង់បកករឿងទេគាត់ថាខ្ជិលនាំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយអីចឹងណាអញ្ចឹងស្រាប់តែចាប់ពីពេលហ្នឹងមកទៅគឺគាត់ថា B ហ្នឹងគេលែងតំណែងលែងអីជាមួយនឹងសញ្ញាអញ្ចឹងហើយសញ្ញាក៏គាត់ប្លុកគាត់អីចោលដែរគាត់លែងតាក់តងហើយប៉ុន្តែសញ្ញាគាត់ថាមានថ្ងៃមួយទៀតលោកប្រហែលជា2 3ថ្ងៃឯងស្រាប់តែគាត់ឃើញម៉ូតូកូនហ្នឹងគាត់មកដដែលគាត់មកចតនៅកន្លែងជន់ក្រោមដដែលតែអ្វីដែលគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ឃើញណាគឺគាត់ឃើញបើជើងកោហើយបើជើង B ហ្នឹងគឺនៅមុខបន្ទប់ហ្មងអាថ្ងៃមុនគាត់ថាអត់មានឃើញបើជើងទេបើជើងចូលក្នុងតែអាលើកនេះគឺបង្ហាញហ្មងគាត់ថាបើជើងនៅអាមុខបន្ទប់នឹងហើយគាត់ឃើញមកគាត់ស្មានទោះគាត់ថាបេះដូងគាត់គឺលួចញាប់មែនតើគាត់មិននឹកស្មានថាមិត្តភក្តិគាត់ដោះណាក់នឹងហើយសង្សារក៏ដោះណាក់នឹងអីចឹងណាហើយស្រាប់តែគាត់ថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេដូច B ហ្នឹងគេដឹងថាគាត់មកប៉ុណ្ណឹងចឹងគេលឺសំឡេងដើរកាត់ចឹងគឺធ្វើសំឡេងស្រែកស្មានទោះធ្វើស្រែកធ្ងោធ្វើស្រែកអីចឹងណាហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺវាដូចជាអត់ខ្មាស់អត់អៀនខ្មាស់អីចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឈឺចាប់មែនតើហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែអេគាត់មកអញ្ចឹងទៅក៏គាត់លឺដែរដល់ពេលគាត់លឺអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអូមិនដឹងជាស្រីស្អីទេស្មាតទោសណាគាត់ថាដល់ណានឹងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់គាត់ថាគាត់ធម្មតានេះគាត់ដូរបន្ទប់ជួលគាត់មិនចង់ឃើញមិត្តឲ្យហៅថាមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់ស្អប់គាត់ខឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ដូរទៅដល់ពេលគាត់ដូរអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែបានប្រហែលជា3 4ថ្ងៃក្រោយមកគាត់និយាយទៅគាត់ពេលហ្នឹងគាត់មានគិតច្រើនទេគាត់ដូរហ្មងគាត់មិនចង់ឃើញរូបភាពមិនចង់ឮសំឡេងហ្នឹងទេគាត់ថាគាត់ដូរហ្មងអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើររកបន្ទប់ជួលរកអីទៅឆ្ងាយពីនឹងដែរស្រាប់តែនៅបន្ទប់ជួលថ្មីហ្នឹងបានប្រហែលជា3 4ថ្ងៃទេស្រាប់តែកូនហ្នឹងក៏គេឆាតមកគេយក account ថ្មីអ្នកណាមិនដឹងទេគេឆាតមកហើយសញ្ញាហ្នឹងថាគេសុំទោសអីចឹងទៅថាដោយសារតែថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺសញ្ញាហ្នឹងគេឲ្យដៃសុំទោស B ថា B ហ្នឹងគេឲ្យដៃពេកដល់អញ្ចឹងទៅក៏គេទាញដៃគេចូលបន្ទប់ទាញអីចឹងណាអានេះកូនគេនិយាយថាគេមិនចង់ទេតែទាញដៃគេចូលបន្ទប់ហើយសិតតែនិយាយថាគេគេថាគេនឹងមានអារម្មណ៍ល្អអីចឹងណាគេស្រឡាញ់ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងកូនគាត់ថាគាត់ទ្រាំមិនបានដែរថាគាត់ទប់អារម្មណ៍មិនបានអីចឹងទៅស្មាទោសគាត់ថាគាត់ថាដឹកដៃគាត់ចូលពឹបប្រលេះកៅអៅប្រលេះអីអស់ហើយហ្នឹងស្មាទោសណាដល់ពេលចឹងទៅគាត់ថាគាត់មនុស្សប្រុសគាត់ទប់អារម្មណ៍មិនបានអីចឹងទៅហើយដល់ពេលសញ្ញាគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ថាបងឯងអាពាក្យសម្ដីស្មោកគ្រោកចឹងបងឯងហ៊ានមកនិយាយប្រាប់អូនដែរមកពីបងឯងដែរទេបើសិនជាបងឯងមិនព្រមគ្មានណាគេនេះបងឯងទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់ខឹងគាត់ក៏បិទទូរស័ព្ទបិទអីអញ្ចឹងទៅហើយរហូតគាត់ថាបានប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះខែក្រោយមកទៀតគាត់ឮដំណឹងទេពីអ្នកដែលនៅក្បែរហ្នឹងគេធ្វើការរោងចក្រជាមួយនឹងសញ្ញាដែរអញ្ចឹងណាគេថា B ហ្នឹងណាគឺគេដាច់តំណែងហើយដាច់តំណែងជាមួយនឹងកូនហ្នឹងហើយកូនគេខូចចិត្តគេអីណាក៏នោះឆ្លោះគ្នាឆ្លោះអីហ្នឹងទៅហើយ B ហ្នឹងក៏គេចាក់ចេញទៅ B ហ្នឹងគឺថាគេមានសង្សារថ្មីឬថាជាកើអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកទៅថាលូថា B ហ្នឹងមិនដឹងថាគេទៅដល់ណាដល់ណីទេប្រហែលជាគេស្វែងរកអនាគតដ៏ល្អរបស់គេអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាវាជារឿងមួយដែលឈឺចាប់មែនតើដែលមិននឹកស្មានថាមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាដឹងចិត្តគ្នាតែព្រោះតែរឿងតិចតួចព្រោះតែរឿងសង្សារបែរជាធ្វើអញ្ចឹងហើយធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងបញ្ឈឺគាត់ស្មាតោគាត់ថាលះបង់ទាំងខ្លួនទាំងប្រាណដើម្បីបញ្ឈឺគាត់មិនដឹងថានៅជាមួយអ្នកណាដែលណីខ្លះទេគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សស្រីតែគាត់ដល់ពេលគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អូយស្មាតោគាត់ថាគាត់មិនចូលចិត្តទេដោយខ្លួនឯងសុខចិត្តយកអាគេហៅថាខ្លួនប្រាណដែលល្អរបស់ខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីហើយតែយកទៅធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ធ្វើទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគាត់ឈឺចាប់គាត់ថាសង្សាររបស់គាត់ក៏វាចរិតអញ្ចឹងទៀតមិនគួរណាទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្លួនឯងមានសង្សារហើយ
à sâu tận nè na ngay cái nớ cái bài bật tục ai hay bật thực phương chẳng có thà vừa hua chất men tên một ông bật thà vừa nè na ngay quạt bàn tha thế taนี่nơi cho bật tục quạt hay thời giờ sang xa bạc quạt hay nút chỉ mất phe anh ấy là biết tha sang xa có phát mất có bọt chẳng á anh ấy là cái nạn chẳng á mong bồn hay quạt nơi ta mình nước man đo tha quạt thử mà chụp đường ra bạn nâng tái có quạt mình từ rô đường kia mình tới ấy đây có tha mình nơi đài sẵn đan chẳng chẳng hay có tha có chơi từ chừng lụa con ấy chẳng á cầm oi vì cái là sôi đã quạt á chẳng có tha có đọt lên còn oi tới tới rô na rô này chặt pro để nha pro từ tái có quạt vì mình làm tha vì hua chất vì chư chát ta mình được phó còn chẳng mình được sấy những còn chẳng vì tới đòn thử phai cái này ấy chẳng á nâng ngày chẳng và tha nè chừng ngái còn sao chỉ chư chạm sao chỉ bạ chất mình sao chỉ ấy mà tay ní của tao nè đè thuộm họp an kia sân na một kia có tha pe khá thơ ca hồng trạng năng học mi chỉ mũi kia có miên mi mà cái chọc ấy bay nè có miên ai bằng phôn tay mình nâng man là tập họ trong khói mất phép bà cọt bi nâng thường chẳng đã cọt sao nâng ngày chẳng rừng ráo bà cọt ngày nâng cứ miên tập năng tiền phôn hay nhưng mà chia sẻ phong để xa tay nhưng cái phong là thọt đội lưu dùm lấy ấy là lừa đám thân nào đặc biệt dân tới nhung mía làm nhẹ nhẹ tới hiện mía làm tan giấy tới khó chẳng á nhung đang tha xử lý sát tới coi xử lý ấy lừa đám thân nào là prang mình nhá hiện nhẹ đai một ồn là ngày chẳng tam thì dạ đương ra mới đi một ồn vô nhà đài tay mẹp nhóm nhung mía làm tha vì à lỡ gường ấy có biết ách khả lang ban này một ồn mất phép không ai lên từ gió sang xa không ai hay còn tại riêng chua nia tích tôi thường chẳng á chẳng vì chỉ đương mua đại dương cất tha vì mình cua mình cạn la người chứ nè tại có tha quát mình sao chỉ slide khỏi đừng có slide mình nước nướng thì có tha mình nước quát mình gió đã khát có tha mà tay có slide à lơ biết tha à tùm lúc chất chứ có à một tập hiệp đại quát lọp sang cả lon mau chứ nè vì mình nước xem tha đo nạn nâng á bồng ổn chẳng bằng có tha pe khla đôi bị kinh dày lên tha cùng tục chất mê cùng tục chất cái nè xong bây giờ mất phe đã sang không ai nhấn cứ chia mình nuôi mình nè đại thua ở con ấy chui chập khang mà phật hay chia mình nuôi đại dương cái hơi tha mình kết tha vì miên ngày năng thưa từng bữa nâng từ đuối chứ bàn tay bay chỉ thưa à từng bữa nâng rồi chẳng là đi vì chỉ bỏ bị sao mùi rồi bỏ xảy ra đại cọt bàn chạy lại mà can nhom hay cọt tha tiếng mình nuôi phò tiếng mình nuôi sấy đứng cứ chặt đặt mình khóc như thế bao mình nuôi phò chỉ sang san cọt chỉ mình nuôi lọ cọt smart thong dưới cọt mình thưa chẳng thế tại cọt tha và hai chỉ pi nhạn nâng cái trâu hay thòng mình ăn một ôn smart tốt cọt tha cọt đắng hay tha mình nuôi phò cọt dây hiện là cọt đau tí cọt tha bờ pi mò hai lấy cái ai lấy ấy hay là một quạt ấy giống nó thầm na đi nhưng đang tham mấy đám ổn nên ngày anh đi và bạn đã còn giấy tầm nước phó việc đau từng tại nước phó mà chỉ luôn tôi thế đại chắc nước phó mình luôn thống cứ kê sạch smart thêm ổn đi anh mình sẵn nhẹ smart thầm rồi thêm ổn đây nên ngày chẳng là cùng toàn kết thúc bỏ nơi lê lục ní sạch tại đôi khi từng chẳng nè chẳng bỏ lê lục ní cứ miền bỏ smart nâng bỏ mình smart này ok chẳng có con một bộ đặc biệt để bàn chấm này về việc làm miền làm lái sẽ đáp đường ra ní tăng bị đám rồi chọc hay chấm nói na là chỉ bỏ bị sao merian để bom bộ này do từ trái tim bị tràn na cái đầu chỉ do từ pra pra này trong chỉ vật để chỉ chấm nói lõ cứ bom bộ này riêng số do từ chọc tại bờ lại na chỉ cầm ru được coi chỉ bỏ bị sao mình lo thế xong bom bộ công do đầm rạp tam để còn thua tam á vì bộ bia chỉ riêng mỗi đám mình lo tê chẳng nhôm xong ประจำ video ตามปานใดให้จำយើងជួបគ្នានៅក្នុង video ក្រោយទៀត bye bye